غري مسخ غري علو خبري مسخ غري علو خبري سلام تقطعتلتنا إذا channel كما يتخونوا سنة كتكونوا ناوتر من يوتيوم بارلو مون خلنا كتغمنا زغل كابل زلو زيناتات مسانا كخي زغل حبريتا كبنا زغل فلتات كبنا زغل زبل كويس غريبا لغو أنا لو من ريو أرسي أبكي بحري حنتي حدقنيا كيميكال زعانت مركب تحيلا لا زيد ما نت biodiversity نت بحري أوش انت عينت أجم كم تقالو كم زغل بزعبوز دسس كنتات كنرينا إذا كابي تبقسي انت قاطي مهرينا كالم أنت مركبنا جيرمان أبكي بحر متيا نتي نيحوتو كنتات كتقاصري لازمتت قد قاطي موالو نساكن رينا تمساسال كاب جيرمان كي وزانا جيرمان بسليانا راشا وشتاو مستيراتهم كل 5 تفلته بزح مستيراتهم تفليتو خمزلون ايناي تفليتو زل ايناي دي تفلته بزح شجر فتير لهم كمزلو بزو كنتات زدمان ابيك معبل كم زغل كنرينا سو بزح قداسي بزعبا ناي راشا ناي نيتو زلو كنتات دسس ونكرينا مجمريا كن بزين كنتات كنجمريا بليس لايك قبرو سبورت قبرو مجمريا let's start what's going on ابزناي بزعبا زيناي German كنجمر let's go. Warfront Germany has confirmed that a conference call among its high-ranking military officials discussing Ukraine was tapped and is now probing the incident. A recording of the call was posted by a Russian media official. The Russian official said the call recording reviewed German officers discussing weapons for Ukraine and a potential strike by Kyiv on Crimea Bridge. So زي مستيراو حبريتا أبز حلفون أمتي لكم نيره حجي مور ديتيلز مور حبريتا ناتو إنها مثلا أبتي ميديا أبي أزارة بارستخوين سلوزلوني أتي كلنا قرب جبت خنزارة سلوزل Das heißt, es kann durchaus sein, dass ich أتي زارة بولوزلو توم جنرالات هذا أب آسيا أب سنغافور أب خيبا خلو بمعدو كم زعتوي ويبكس بحلالو أب صراحة تكملوا ناي فيديو كونفرنس تليفون كونفرنس أبو آتيو خمس نبرة نعود ما واير تاب ويكا سليانا رشا يكو عصرون وي يسليو خمس نبرة ناي فرق ساعة زخون كونفرسيشن سامونغو عبيت حلفتي وتهدراين حيلتات ناي رشا ناي جيرمان زقبر زنبرة كوميونيكيشن كم سمعوه اتي إذا سمعوا ماوس يوم زلو دي كونس كال انتاي سمعوا مالو يتحطو زل الحج جيرمان دما كساب كندا يابتو إيدا كتفتن كم زلا اتمنقسنا جيرمان مليسو تقام متي ولو زيزو زلو دما نتوشتاو بوليتيكا ناي جيرمان نمصلاون كم زخونه يزنقر سلازي ابتي ناي كريميا بريدج زبحال نعو نمقصال اون بزعبو يزاربو خم جنبرو اصوار ناي جيرمان متيو نتبوتاتي نمقصال ون كتقملو خم زخولو انا تبينتو تدما بزح استراتيجيكاوي بوليتيكاوي كم دما نمقصاس ناي توقع بترازلو مخانو يوم ززاراربو كالتي فلو ميسايلات بزي بعنا يوكريناويان كتقملو خمس خلون كان قبرهم لخلينا نابلو يوم ديسكاس قبرو سلازي استراتيجي ناي توق ساعة كندي كاتو كم زلو زلوم زي دما ببزح من قدي كشرف سخليو راشا دما سيريس لنزي كونتات رياتو دحن كريا من الجرمناويان بعلم كزاربو خلو انتاي بلو كونتات كريانا سكن جمرة بتنا مرحبا That connects Russia to the Ukrainian peninsula, which it annexed in 2014. This 38-minute recording also contained discussions on possible use of German-made Taurus cruise missiles along with training of Ukrainian soldiers. Kyiv has been urging Germany to provide it with Taurus missiles for quite some time now. These missiles can reach targets for up to 500 kilometers. The country's chancellor So after Taurus بحال ميسايل أين هبني نافذ ولولز نبرو conversation ناي جيرمان دما نعونة conversation زرربون ماليسو زمالسيو. Now let's listen how the German media is covering this thing because the president نايتو جيرمان مجلس يهيبلو نسمع الجبزي. It says Russia wiretapped a conversation between German Air Force generals about the war in Ukraine. The officers are heard discussing Ukrainian forces using German-made Taurus cruise missiles to attack the bridge linking Crimea to Russia. And Germany has so far refused to supply Kyiv with the long-range weapons. So, نزي بينتو كهربو خمس دليو كابتا كريميا بهالدسيت نعب راشا زخيد ناي بحكي تعتقرتي عبد تعتقرتي نزي كهرميوم زفتن زلو كم زعينت عودن دحراتيوم جيرمان انت عينت قبر راشا انت عينت قبر ملسيت تغل برقص علاماتات ابوش جيرمان كهرم زغل اصوار كم زلو زفلوت نغري سلازي كساب كن دينا بسالساي كنات عالم يدفوه خم زلو as a matter of fact ناي راشا دبلومات حدا كم صحافه زيادة أنا بحكي جرمانيا كونت أنت نحنا
ننوح عوان بحدا نسرع زنبرنا جرمنا يكون تنزيا إذا عجن ريوزلنا بحرياتنا جرمن ناشحن شعتنا مثل سلاساتات قد مكالا يكونات عالم مجمارو زري وزن برو بحري إيوم كوريز جمرزلو نابليز قلزلو يلو قليسوني راب تويتر. The Defense Ministry in Berlin has also now confirmed that the conversation, which surfaced on social media, was tapped. Chancellor Olaf Scholz is promising swift clarification for the recording. What is being reported is very serious. That's why it is necessary to begin a very thorough, intensive and rapid investigation. So President Chancellor German Olaf Scholz really ጽዑይ ዝኾነ መጽናዕቲ ወይ ካብ መርመራ ክካየድ ክኽእል ኣለዎ ኢሉ ኣሎ እዚ ጉዶም ያውፅኡ ዘሎ ክሳብ ክንደይ ድኽመት ናይ ቴክኖሎጂ ድኽመት ከም ዘለዎም ጀርመን ዝበሃል ሓደ ዓብ ሃገር እዩ ስለዚ ራሻ ክሳብ ክንዚ ክትስልየካ እሞ ከዓ sensitive information ዝዛረቡ ዘሎ ጀነራላት ኣብ ሚድያ ወፅዩ ከምዚ ኢሉ ክቃላሕ ከሎ መጀመርያ ፌክ ኒውስ ኢሎም ድሓርግን ኩሉ ቬሪፋይ ምስ ገበርዎ ናቶም ምዃኑ ተቐቢሎም ኣለዉ ሕጂ መጽናዕቲ ክግበረሉ ከም ዘለዎ ንስማዕ ዮ ድሓን So quite the story here. Let's get more from DW's Brussels bureau chief Alexandra von Namen. She joins us from Rome, where the German chancellor has been on a visit to the Vatican. Alexandra, this seems like a real embarrassment for Berlin. Have we heard any further reaction from Chancellor Scholz? No, Olaf Scholz kept his cool here in Rome. We just got this one statement on the matter, a statement in which the German Chancellor stressed that this is a serious matter that is being investigated, but then he went on with his program here in Rome. But of course we know that he also knows that he is facing uncomfortable questions at home, especially when it turns that it's true that this conversation among high-ranking German officers was conducted not on a secret internal army network, but on the WebEx platform, despite repeated warnings by Germany's intelligence services that Russia uses. So إذا قاتي مزلونا بحكي حفرة وردتني إن جرمن مجمريو ما يكون أوروبيان بتدقق جامعة بوتهدرا وعاقمي كسب كندي دخيمهم كم زلوا زقول له كنا تاتي سنة هلا نريو ما زجاجة داي كريكم يا حدا أب كأي بعرض متأت مركبهم أقاتي ما زلوا جود مسحهم كينهم زلوا so انتهينا نرزق لنا بزي تي ناي بوتهدراوي مستيراو حبريتان نخت الزعرب أيكونن لومي أب كمزي إسران حدن كفر زمن أب إسران 4 أيكونن أب سهل كله إزباقون بار كودات ناقبري تكنولوجي سل زي نبرم بمستير نتزاربون بزعبان تاي زاربون كود نتتكم كحت بغنيات تعليقة نت استراتيجيات كانت تسمعي واخيلك أي بالت ميخا قديمو سقوم تخصص لزخل سلزي زياتهم دما عبيت وتهدرايان جنرالات تبهيلهم بنورمال ويبكس كل سبز تكملوا بوي تكمليرم زي ما ويرتابط كوين سلازي إن كلهم يخا سكيورتي زلهم ناي ميليتاري نتورك كلهم نالبات كومبليكيت سلازو خونهم ديو كعطر لهم لهم ديو I don't know بس خويني بتأذي بتاع سيريس ماتر كم زخونة زدلي مصلحة تخبروا لهم زلوا يمسك زلوجن anyway جرمن جودا وتيلو اتقان ده حجز تسمعي وتيزا الحبريت هذا يكون كندي سمعوا معلو كندي كحيزو معلو نزخت فل زي تخل بتمسس عليه جرمن كسب كميوز نبرة chancellor أنجيلا ميركل تليفونا أمريكا يسلي وهم زنبرو كم خندي عمتاتون أب ميديا واتس نبر حبريتاي. This espionage and sabotage as part of its hybrid war, and we are already hearing from lawmakers in Germany, from lawmakers in the opposition, but also from members of the coalition that the German Chancellor is leading, who are demanding consequences, saying that the incident has to be investigated, but that Germany also needs to increase its security and counterintelligence. Wow, just remarkable details you're able to provide us with there. Can you tell us more about what you were just touching on and how this might affect debates inside of Germany about its military support for Ukraine, and in particular, the potential of supplying Taurus cruise missiles? Well, I don't think that the German Chancellor is going to change his position on that. In his speech at the Congress of the European Socialists here in Rome, he once again said he doesn't want to see boots on the ground in Ukraine, that everything needs to be. So كالي بتوسعي نبي كتم زوافت تنا مالو after conversation wake up تمونغو زربا نتي تاروس ميسايل زبهال كسدوا خم زغلو تاروس ميسايل زبهال كسدوا خم زغلو نسد ما سراويتنا جرمن كي عتوي وشت أب جرمن كلو مانج كجبرو خم زغلو زجلس حبريتاني رسلزي جرمن ما زخون سراويتنا أين تونينا أزم ميسايل زد ما أين سدونينا إلى نيرا الجخ خونديو جرمن تاي بنزي conversation زي بخميك سألوي زبل الزرابي كنا تات كوين له سلزي نريو زلنا عبتوج بتخكل كندمنتاي أتيوم كم زلوا عبتنا يوكرين وج أبز حلفة فيديو مسألكم نيرة عسر تخلت مدبرات ناي CIA نو عسر 4 مدبرات ناي CIA أمريكا
ملو سليا وحبريتا كم دم نتاز ورات بومزلا بعلا ترين ناقبرتن بعلا وانت تكسات هليا زخلو كنتات إيدا إتيا خمزلا سلازي راشا سعرات زلا يوكرين يكون سعر زلا نخلها توميا قحفا سعرهم زلا تدفعهم زلا زد ما يتكوا حط لهم زي كأل زلو انت ديت واحد الكاجن ما يستي خاطر خاطر زلا كم هنيات تكونتات أبزوان زي ولا زي ميسايل نير يوكرين بلو جرمن كتبهم جلز بهالزلو ولا حنت لو تيبلون أمريكا قد محجي بايا عاد إنجليزي باتهم يعني يوكرين ولا حنت خبروا يكالون وي مالسي كم تزدل لا بتاع وجه لو تكمل أي كالن مغنياتو ناتو ميسايلاتون راشا سلتون done to prevent a war between Russia and NATO. However, we also have to say that the argument that was put forward by the German government why they are not willing to send the Taurus cruise missile to Ukraine, the argument was that for that there would need to be German soldiers on the ground in Ukraine. And during this TAP conversation, we learned that actually that is not justified, that there don't need to be German soldiers on the ground. So we'll see how the discussion is going to be led in the long term. But potential leak very serious. Berlin says it could. So انتي كن قبرين حجي next video انتي كن رينا كلتا عينت فيديو تذكريكم كفتني مجمريا نقيب حركة من لسينا قدمتناي مركب وديقاتو زلا نريو لارسي أبز حلفة حبرة أوروبا نسكيورتي ناي قيب حرنتناي حوتي مدقعتي نممكات تباهيلو حانت مركب ناي جرمن ملوعد كذا حزت نقيب حركة كيت وسينو نابقى قيب حرد ما مزيع إذا مركب زيا جيراتو زلا كي تسعوكم حجي صغيركم سمعوا كومنت نايزا فيديو أتي غريكم ناي بحق زجرم كنتاتي listen now أوروبا وتهدروا عقمناتهم كنا من تاي مخانو نخطفلتو نخيجزبكم إليه just As part of the European mission Aspides, Germany has deployed the frigate Hessen to the Red Sea to help protect trade ships from attacks by Houthi rebels in Yemen. The Red Sea is one of the world's most important trade routes and vital too for the German economy. Over the past few months, we saw increased attacks on commercial ships in the region, which also prompted the US and Britain to deploy forces to the Red Sea. Just a few days after its arrival, the German warship already saw action when it shot down 2 drones, but reports later emerged that it also almost shot down a US drone. So مركبنا الجرمن نتنايك بحر كنتات تاو كنتات بحوتي تفتير زلو كنتات نممكات مغنياتو اتي مسمر نجرمن ون ازيا قدا سلو زخونه مستنقد نمسيسيا زلوا مالتيو اب نقد زمركس كتابان سلو زلوا سو ابت بوتاتي مركب ابزين لنقنيا مصياتا مركب كاب جرمن تبقيسا كوليلا نابزقي بحر مصيا درو كلت مدقعتي نايتي بدرون زمصناي حوتي كلت مدقعتي بتجايدد ميسايلس ناتا جيراو ديقا أبسال ساي مدقعت ناتا نا أمريكا درون نسكلا مليتا ناتا نا أمريكا درون كل عوا قرب تريفوا أبتي أزارة بخوي نيركد مسلسة معلت كم سوي سلزي دلو خمبر نا أمريكا درون ما يبحري ماما خونو خولي أمجد نسكلا مليتا يزبهال بس خوي نبتجن سلسة جزية توكيشام كلت ناي درون ناي حوتي كم زحرومية مزنقرو زلوي كم استخلاقلو قال دمان أنا أمريكا هريما ما ودي قمة مثلاً دحريون تاقاتي مو حد يسمعوا زقرمو كايم. Accidentally. On top of that, there are reports in Germany that the frigate could run out of ammunition fairly quickly. This raises a lot of questions, and here to give us a better overview is one of Germany's top military. كلتا توكيسات ساي مسحاتاتي انت قاتي مو اي توديات مركب كتساقي ليكو كنا بحكي دس كاب جرمن تبقيس كحد مسخر لخاسي ايت كم زاد ليكاس كم يجيري كرسع زغلت سراويت ثلاثة جزء توكيساي بلالو ايت وديات طويلة ناي بحكي بتي سلياو بسليا انا راشات مستيراو زرباناتهم ندقوتي بهلالو بزد ما تاون كون ميشني لو سدد واضح خندق زي مركب ايت وديا طويلة منشن وديا مالتيو زي ناي بحكي وردتي زقات ممزل اوروبا مالت ميديا ناتهم عفينو سلازحزو زلون برناي كال انت زخون كمي يجيرهم تلاقصلو تلار استيو but listen this is really shocking. Experts, Christian Mölling. He is the Deputy Director of the German Council on Foreign Affairs' Research Centre, and he heads the Centre for Security and Defence. Mr. Mölling, thank you so much for being here today. Oh, thanks for having me. Let's start from the beginning. Why is Germany even participating in this mission? Yeah, I mean, you alluded already to it. It's one of the most important sea lines of communication that Germany has for import and export. So it's in a vital interest of Germany and the Europeans to protect this sea line and also to get burden of the Americans who are currently taking the biggest part of the job. They, of course, have a different geostrategic interest in the region, but nonetheless, they are. So انتاخ قبريا مجمريا قبنا بكلم حتاتنا محلافنا نجر من مركب انتاخ قبريا كيف عربتي الله زبل زلو حطو كملس كل انت تيزب زلو
برقت جرمن نعنا ون أزيا قداس نزلوا وي أب إكسبورت إمبورت عبا تكرو زلوا وي أبي كفالنا كتابة زخوني كتابة جرمن كم كتابة أوروبا تبوتاتي وحس كخون لعل أقداس نتيجة أنا نتي أبي أبركتوني أمريكا زلوا ويكا أبي صور أمريكا تكيمات زلا ولو كانت استراتيجية كورب حنتلوا نحن ون قدينا حاجز كنقبر قبونايو نربحنا ونسلو زخوني نعينا أنا متينا زلنا يزول زلهم سلازي أبكي بحر ممجوم أقرام يكونن تزقال لمن قدقل إسرائيل سقط غيركا سيس فاير ويكا مقراتنا يتصابو انت زقبر تزحشن زقال لاني نيروغن تزغابدي سراح سلازي مرتو لحن تنهيلنا بريزنت سياز قلتهم كسامينا protecting our sea lines of communication at the same time. How suitable is the frigate Hessen for this mission in the Red Sea? It's a mission especially dedicated towards air defense. So with regards to what is the current threat in the region, it's of course very suitable to that. It's also operating with other frigates and ships in the region. So it's not only that one ship has to do all the tasks. So in principle, with regard to the former designation, it's the right choice to bring the ship into the region. Would Germany have other frigates that can also be sent to the Red Sea instead? In principle, yes, but there you basically come back to 3 decades of peace dividend. Yes, we have some ships, but we are running not only out of ammunition, we are running out of personnel, which is also a big thing. So we are currently... So, انتهي تبلزلو بحفشة تي وتدرنا ناي جيرمان بزح تقامي زلو يزول زلو ناي سبات تقامالو برسونيل تقامالو لعلو كمو دما ناي زتوكوس تأمنيشن تأيد مالتيو نسو تقامالو سلازي إذا دما بعابي ولا نبتي أبدي يوكرين زبوزلو يوروبا تغلا لكبو عغم خمزي بلوم أبكمو مردا تبتش عمالو سلا سراوي تيبلكا أخول سراوي تيبلكا أخول زتوكوس تأيد تيبلكا مس ناب نيتو سراويتنا ناب يوكرين كنسددنا خاطب لها مسراشا كتواقع كم يجري يسرع عزة مرحت انت يمزح حزب زلو اتزقاله لمن قدي نزت سلام مدفعي نيرو ايروبا بقللو سلام نخمت تقبروا مخالو نيروبا دما سلام يزيد ليها جن اتهم مرحتي ناي بحكي نايت عنا مرحنة كم زي بالله ايروبا بزوان زي زريك possibly not able to deploy all frigates that we have at the same time, be they air defense or with other tasks. Now we know that the German frigate in the Red Sea almost shot down a US drone. How can that happen? Yeah, normally what you try to do is to, of course, avoid this. But this demands of those who are flying to switch on their transponders, which identify them as friends. ني بحكي كما لسان دي زي فيديو انت كريكم دليل لغو first of all comment خنركم فتنينا كما يقبرن دي let's watch up to comment نعطم تايت عيفا مالو جرمن رخيبات تزلا كالا رستي بسحاق خاتمو up to comment انتاي اللي تعيف له up to comment تاي لم سوري تبيك أبيه مثلا لاني أنا اسكمبل أورد لي So, هذا انتهي له Germany is incredibly well prepared for projecting powerlessness. كابت فيديو تكومنتي سبا جرمانسي عقم خمزي بالله نمر ايسي بتعمي تداليات اللي زال الله يلك هذا زخون عقم وتهدروا كمزي بالله نمر اي بتعمي تداليات زلا يلي يتقدى باي زلا مالتي سوبر صار ده زلزالك there is الله so they shot down 2 drones fired at another and ran out of ammunition. Are these guys for real? طيب حكي ده ساعة نزلوا انتهي نزلوا كل تجزية 3 جزية تبكي شمسي يعني تودينا قبل خلص كم عينة تحسس بقى يقولوا failure to prepare for war during peacetime is such an unprofessional mistake. أب جزية سلام نوجد زي مدلاو تزعبي حمقتن قدلتني نابلو Germany is discovering the ammunition count. هذا لا يتثبت مغالغة خمسة كل جزء يوم كسحق لنا جرماني خاص انتهي ترى الديوان مجمرين انتهي فليتهم حجيلو من البات نوبل براس وكشل لهم خمس لهم تتقواست ايد كم زيد ليك فليتهم الله فوق نيبا حكي برتعات ترولس يوم using inexpensive air missile designed to take on supersonic jets نيبا حكي كم يجرم يداهم ومالو here Tony is so calm and gentle that I forgot about the subject. تحت زلا gazetanya دمك صار كنا serious topic نتزاربسي ولا حنت كم زي قاطم خوينا تزارب الله يلم really بحكي عبد كومنت طريقة it's amazing he took 15 minutes to say nothing. الاناليست دما ولا حنت كويكم رجال زي بيقولوا كما يجرم تزبي كما يلو بعتاتهم this is to this day the major superpower are just unable to deal with
the Red Sea sleeper armies. So እንታይ ማለት እዩ ብሓፈሻ ወላ ሓንቲ እቲ ዘለዎ ደረጃ ብቅዓት ናይ ኤውሮጳ ክሳብ ክንደይ ዘገርም ኩነታት ከም ዘሎ ኣብዚ ካትሪዮ ስለዚ تزعجوس إلى هذا تمركب قعد رايب تقعد بحرت تزورها لو ندات قاعد أي ودت نسيت زجدسني يبلا لهذا Germany needs to be able to protect all these sea lanes vital to its strategy. Okay. Germany showed up late. Only had 3. This is the best thing for me today. نزا فيديو قرب كلها عند كندوس شيقي already عنتبو. أنت يزبل زلوجي. Germany أبتي كنتات أجمع قاتي مزلو تحرق كل يوم مسيا يبلكم الله. تحرق كل مسيا تراي كي كونها دونجيا مسيا أبت بارتي أيتي بالله قلي بالله نبي حق زجرم عينت وتهدروا بك عتيا ترزا لا نبلو يوم زبلوا زلو so أزي حدا كابتي كنريو زلي زلوخيو ስለዚ ድማ ወታደራዊ ዓቕሚ ኩሉ ግዜ ዘድሊ ኢሎም ዝዛረቡ ኪላታት yes ሕጂ ብዛዕባ ኔቶ ንሽተይ ሰሚዕና ናብ ቀይ ባሕር ክምለስ ኢና a pathetic meeting where he has talked about nations entering into security relationships with Europe where they can deploy their forces on a unilateral basis, not part of NATO. Nobody wants to sign that suicide pact. I mean, France is saying, all right, who wants to go first? Because it ain't going to be France that goes first. France will never do it alone because France doesn't have the courage nor the capacity to do this. NATO is a fundamentally broken organization. History will show that this Ukraine conflict, rather than empowering NATO, is what destroyed NATO. NATO's on the way. Had Scott Ritter, former Marine intelligence officer, Captain Selena, America, Zanabere, ኣብ ኢንተርኔት ኣብዚ ዋንዛ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዓቢ ሪስፔክት ዝወሃቦ ብዛዕባ ኩነታት ናይ ዩክሬን ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኣሜሪካ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጥን ዝትንትንን ሰብ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ኔቶ ቅድሚ ዝውግእ ምጅማሩ ሓደ ኣገዳሲ ጥርናፈ ኮይኑ ዝፍለጥ ነይሩ ካብ ቀደም እዩ ሰባር ኢልዎም ዓቕሚ ዘለዎ ይኮነን ኣብ ኩናት ናይ ዩክሬን ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ሰባር ምዃኑን ዓቕሚ ከም ዘይብሉን ተፈሊጡ ነዛ ዘረባ እዚኣ ካልእ ግዜ መን ኢልዋ ነይሩ President says que malta amal digale. So we're going to focus on that too. እንታይ ማለት እዩ እዚ ኔቶ ንሓየለ መጻሉ ከምዚ ኮይኑ ኢሎም ክዛረቡ ከለው እቲ ሪያሊቲ ከም ኣይኮነን ስለዚ ዓቕምኻ ዘይምፍላጥ ሳዕ ክንደይ ሓደገኛ እዩ ስምዕዎ ንነፍሲ ወከፍ ሃገራት ኤውሮጳ ድማ ክገልፀኒ Let's go. Yeah, it'll take years, but NATO is done. The sinecure that has been NATO for so many Europeans, this job market, this money laundering scheme, is no longer viable and no longer sustainable. And that's just the reality of it. When you look at the current situation of their military, the European military, I'm not talking about the United States, how capable are they? They have no capability whatsoever. If you take the United States away, Europe can't do anything. Their equipment is pathetically overcomplicated and undermaintained. Their armies are notoriously unprepared. So ኤውሮጳ ብዙሕ ግዜ ሓይልና ኣትናቕና ንፃለና በዓልና ደው ክንብል ኣለና ከምዚ ገለገለ ዝብል ዘረባ ድሕሪ ትራምፕ ወፂና ናትና ክንገብር ኣለና ዝብል ዘረባ ኣለዎም እቲ ዓይን ብግዳ ሓቂ ግን እቲ ኔቶ ኣሜሪካ ምስ ሕጂ ትኸዶ ዘላ ቻይና ይቀንዳ ተኩሮናትና ናይ ኤውሮጳ ኣገዳስነት የብሉ እናበለ ትኸደሉ ዘላ ካብቲ ኔቶ እንድሕር ወፂያ ወይ ከዓ ከምቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝብሎ ክወፅእ ዝብሎ ዘሎ እንተወፅዩ ኤውሮጳ ወላ ሓንቲ ዓቕሚ የብላን እዩ ዝብል ዘሎ ሰራዊት የብላ ወታደራዊ ዓቕሚ የብላ ፋብሪካታት ንዑ ከፍሪ ዝኽእል የብላ ልዕሊ ኩሉ ድማ ወታደራዊ ዓቕሚ ንክትሃንፅ ብዙሕ ገንዘብ ጥራይ ዘይኮነስ ነዳዲ እውን የድልየካ ስለዚ ኩሉ እቲ ዘሎ ኢንዳስትሪያል ካፓሲቲ ናቶም ብቁዕ ከም ዘይኮነ ሕጂ ሓደ ብሓደ ነተን ሃገራት ክጠቕሰን እዩ for war. They can't sustain a military exercise, let alone a military conflict. And their economies now, because of their decision to sanction Russia and the boomerang effect that it's had on them, their economies cannot sustain militarization. Europe is a joke. It's a pathetic joke. They have wow. እቲ ወታደራዊ ዓቕሚ ጥራይ ኣይኮነን ፀገም ኢሉ ወላ ቁጠባ ናይ ኤውሮጳ ንውግእ ጠጠው ክብል ዘይክእል ሕጂ ኢልዎ ውግእ ክፃወር ዝኽእል ቁጠባ እውን የብላን ኤውሮጳ ራሽያ እንታይ ገይራ ኢልና ኣብ 2014 መጀመርያ እገዳ ናይ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ስለ ዝረአየት ብሙሉእ እቲ ኢኮኖሚናታ ካብዚኦም ሃገራት እዚኣቶም ናፃ ብዝኾነ ክትነብር ከም ትኽእል ክትምዕብል ካላርሲ እዩ ሰርቫይቭ ክትገብር ከም ትኽእል ግን መሰረታዊ ናይ መግቢ ናይ ካልእ ዘድልያ ኩሉ ነገር ምክንያቱ ራሽያ ዘይታደነ ፀጋታት ዘለዋ ሰፊሕ መሬት ዘለዋ ሃገር እያ ስለዚ ራሽያ ውሑድ ህዝቢ ዘለዋ ምስቲ ዘለዋ ፀጋታት ነፍሳ ክትክል ከቢድ ኣይኮነን ኢማጂን ኤውሮጳ ብዘይ ንግዲ ካልኦት ዓፅዮም ከመይ ገይሮም ክነብሩ ይኽእሉ መብዛሕትኡ ዘድልዮም ንፋብሪካታት ፀጋታት ካብ ካልእ ዓለም ዝመፅእ ኣብ ውሽጦም የብሎም ኩሉ ነገር ካብ ደገ ዝመፅእ ስለዚ if you are in that situation ወታደራዊ ዓቕምኻ የብልካ
እንድሕር ዓፂዮምካ ካልኦት ድማ ባዕልካ ክትነብር ኣይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ኤሮፓ ቆጠባኣ ይኹን ወታደራዊ ዓቕማ ንውግእ ዝኸውን እውን ኣይኮነን በንጻሩ ንራሻ ኩሉ ክገብርዎ ዝኽእሉ እገዳ ገይሮምላ ከለዉ ብቁጠባ ተዓብላ ወታደራዊ ዓቕሚ ድማ ንኩላቶም ብፍሪ ኣርዒዳቶም ኣላ ባይ ዘ ወይ ኩሉ ግዜ ክደግመልኩም እየ እዚኣ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ልዕሊ ናይ ኣሜሪካ በርክቶ ናይ ራሻ በርክቶ እዩ ንናዚ ከም ዝሰዓር ገይርዎ ነቲ ናይ ጀርመን ሓይሊ ከም ዝሰዓር ገይርዎ ምናልባት እዚ ጀርመን ሕጂ ዝገብርዎ ዘሎ ሕንዮም እዮም ዝፈትዩ ዘለዉ ናብ ራሻ ዝብል ዘረባ እውን ናብ ወፅኢ ይመፅእ ኣሎ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ንራሻ ንጀርመን ነቲ ናዚ ዝበሃል ንክድረዓም ዝለዓለ በርክቶ ዝገበረት ኤሮፓ ካብ ናዚ ናፃ ንክወፁ ዝለዓለ በርክቶ ዝገበረት ራሻ እያ ነይራ ዝበዝሕ መስዋእቲ ዝኸፈለት ናዚ ንይሁዳውያን 6 ሚልዮን ቀቲሉ ዝኩሉ ኤሮፓ ንዕጥራይ ዝመሃር 10 ሚልዮን ዝኸውን ራሻውያን ግን ቀቲሉ ተደምሎም ልዕሊቶም እስራኤላውያን ወይ አይሁዳውያን ራሻውያን እዮም ተቀቲሎም እዚ ግን ምዕራባዊ ዓለም ኣይምህሮን እዩ ስለምንታይ ነቲ ናይ ራሻ ከም ዘይተገበረ ሽፍፍ ኢሎም ስለ ዝሓልፍዎ Weapons are dangerous. They provided weapons to Ukraine. It's not changed the outcome. It just guarantees that more Ukrainians die. But the Europeans aren't prepared for a conflict. The British army won't fill a soccer stadium. The French army is, maybe pretty good on parades, but they can't fight. The German army, let's just forget about the German army. They don't exist. The Italians, no. Where's an army in Europe? Show me an army in Europe capable of fighting. ሰማሎም እንታይ ይብላሎም ናይ ኤሮፓ ወታደራዊ ዓቕሚ is a joke መስሓቂ እዩ ይብሎ ኣሎ መስሓቂ ኮይኑ ወታደራዊ ዓቕምኻ ብሰላም ትነብር ተኮይንካ ሪስፔክት ኣለና ንሰላም ትሰርሕ ተኮይንካ ፋይን ኣብ ዩክሬን መመሊስካ ፅዋርት እትወ ዘለካ መሊስካ ነቶም ዩክሬናውያን ኢኻ ትቀትል ዘለካ እዮም ዝብል በዓል እዚ ኣሜሪካውያን እዮም ፓትሪዮቲክ እዮም ከማን ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ዝግደስ እዮም ኣሜሪካ ካብ ኤሮፓ ወፅያ ኣብ ካልያ ከተተኩር ኣለዋ ዝብል እዮም ምክንያቱ ኤሮፓ ንድሕሪት ሒዞምና ክወጥቁ እምበር ክሕግዙና ዝኽእሉ ሃገራት ኣይኮኑን ኣብዚ እዋን እዚ ዝብል ኣዘራርባ ኣለዎም እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ፅንፅዋይ ገዲፍና ናብ ሪያሊቲ ተመሊስና ነቲ ሪያሊቲ ክንሰርሕ እንተተበጊስና ጥራዩ እቲ ኩነታት ክቅየር ዝኽእልና በለ ተሪ መግለፂ ይሰርባ ኣሎ ናው ሌትስ ጎ ባክ ቱ ንሽተይን ምክንሰምዖ እቲ ናይ ኔቶ ናይ ፈረንሳ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ናይ ኩላቶም ሰራዊት ወታደራዊ ዓቕምናቶም ብቅዓት ከም ዘይብሉ ኣብ ብንጹር ዝገልጽ ክልተ ቪድዮታት ክርየ ሓንቲ ናይ ቀይሕ ባሕርና ንመለስ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም መርከብ ደጊማ ከም ዝኣልኩም እየ ኣብ ምጥሓልያ ትርከብ ሓንቲ መርከብ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ትጥሕል ኣላ እዛ መርከብ እዚኣ ሓደገኛ ኬሚካላት ዝተሸከመት እያ ሩቢ ማር ትበሃል ናይ ዓዲ እንግሊዝ እያ ተመርከብ ዳርጋ ብዙሕ ኣይዛረቡላን እዮም ዘለዉ ሑቲ ሃሪሞማ ከገላግላ ስለዝኽእል ሓይሊ ስለደይመፀ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ትጥሕል ኣላ እዛ መርከብ እዚኣ ማለት እዩ ዓርቢ ምሸት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ጥዒና ግን እንታይ ፅዒና ነይራ 41,000 ቶን ፈርቲላይዘር ወይ ከዓ ድኹዒ እዚ ድኹዒ እዚ ድማ እንታይ ኬሚካል ነይርዎ ሕጂ ንስማዓዮ እንታይ ፅልዋ ክፈጥር ይኽእል ንስማዓዮ ship attacked by Houthi rebels in the Red Sea has sunk. It's the first vessel lost since the Yemeni group began targeting commercial shipping that it says is linked to Israel. The British-owned Rubimar was carrying more than 40,000 tons of fertilizer when it was hit by a missile and began taking in water nearly 2 weeks ago. Yemen's internationally recognized government is warning that the sinking could cause an environmental catastrophe. So, እዛ መርከብ እዚኣ ሓደጋ ናብቲ ባሕሪ ከተስዕብ ከም ትኽእል ሑቲ እዮም ሃሪሞማ ሑቲ ወላ ሓንቲ ዓቕሚ የብሉን ደብዲብና ናብ ነፈርቲ ዓዲ እንግሊዝ ካብ ሲፕሩስ ተበጊስካ ብነፈርቲ ዕላማታት ሃርም ነርካ እንታይ ከም ዘጋጥመካ ድማ ኣብ ተግባር ንሪኦ ኣለና ኣብ ተግባር ድማ ንሃልካታ መርከቦም ክንደይ ተሃሪመና ኣለዋ እዚኣ ግን ኦሬዲ ኣብ ምጥሓል ደረጃ በፂሓላ ሕጂ ልስን እንታይ ፀገም ኣለዋ እዛ መርከብ እዚኣ Let's bring in Julian Dreisati. He's the regional director for Greenpeace and joins me from the Lebanese capital, Beirut. Welcome to DW. So a sunken vessel with more than 40,000 tons of fertilizer. We just mentioned Yemen's government warning of an environmental catastrophe. So just how bad is this? Yeah, let me first thank you for hosting me. Well, it's a million-dollar question. It's very hard to answer this question because we really need to understand what the situation is. We don't have first-hand information of what the cargo is and how it is stored. So, እቲ ከም ዝበሃል ዘሎ እታ እሳተ ሰኪማቶ ዘላ ድኹዒ ፅኒኢሎም እውን ክገልፅዎ እዮም ኢንቫይሮንመንታል ወይ ከዓ ናይቲ ከባቢ ብከላ ከስዕብ ከም ዝኽእል ስለዚ የመን ድማ ኣብ ጥቃና ከም ምህላዋ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዓብዪ ተፀላዊት ሃገር እያ ክትከውን ብኩሉ መዳይ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብከላ እዚ ናብ ካሊእ ከይዝርጋሕ እንታይ ክግበር ይኽእል ብዛዕባ ክዛረቡ ክፍትኑ እዮም እንተወሓደ ክንሰምዖ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ኣብቲ ከባቢ ስለ ዘለና ብቐጥታ ወይ ብተዘዋዋሪ ክንፅሎ ንኽእል ኢና ብቐጥታ ክንፅሎ ንኽእል ሃገራት ህዝቡ ስለ ዝኾኑ The information that we've seen in the news is that it is most likely ammonium nitrate, and there are a lot of risks associated with such spill.
We need to understand first that ammonium nitrate is is a fertilizer with high acidity, and therefore such risk can disrupt the pH balance of this marine ecosystem and cause various effects on species in the water column. So እንታይ ብላ ኣሎ ሓደ ካብቲ ኣብቲ ድቑዒ ኮምፖነንት ኣብቲ ድቑዒ ዘሎ ኤሌመንት እቲ ኬሚካል አሲድ ዓቕሚ ናይ አሲዲቲ ወይ ከዓ ሞር አሲድ ዝኾነ ኮምፖዚሽን ዘለዎ እዩ እዚ አሲዲቲ ድማ ኣብቲ ማይ እንተኣትዩ ነቲ ፒኤች ባላንስ ዝበሃል ቤዝ ኤን አሲድ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ኬሚስትሪ ምናልባት ተማሂርኩም ዝክሮ ተኮይንኩም ነቲ ባላንስ ናይቲ ፒኤች ከበላሽዎ ስለ ዝኽእል ነቶም ሂወታውያን ኣብቲ ባሕሪ ዘለዉ ዓብይ ኣገዳሲ ዝኾነ ወይ ከዓ ፍሉይ ኣሉታዊ ፅልዋ ክፈጥር ዝኽእል እዩ ኣብ መንባሮም ኣብ ቀፃልነቶም ከምኡ ድማ ንቐፃልነት ኣብቲ ኔክስት ጀነሬሽን ነቲ ባዮዳይቨርሲቲ ነቲ ኣብቲ ባሕሪ ዘሎ ሂወታውያን ፅልዋ ኣለዎ Global ocean acidification is a global phenomenon that we are currently experiencing due to excess CO2 in the atmosphere because of our addiction to fossil fuel. And therefore, such global phenomena will be exacerbated by such spills. Another important potential impact is that the large influx of nitrogen due to the spill in the marine ecosystem will fuel what is called as algal bloom. And this algal bloom will create an imbalance as well in the marine ecosystem and will have cascading effect throughout the food web and might therefore impact other species that are reliant on this ecosystem. So depending also on the sea current, this algal bloom can find itself near the coast and could directly impact the precious corals of the Red Sea by blocking direct sunlight from reaching them. So, wow, it's going to have a lot of effects. So, comes ብለ ዘሎ እቲ ኩነታት እቲ ኬሚካል ነቲ ብምሉእ ኤኮሲስተም እውን ክፀሉ ዝኽእል ዓቕሚ ኣለዎ ስለዚ ብዙሕ ፀጋታት ኣብቲ ቀይ ባሕሪ ዘለዉ ኣሉታዊ ፅልዋ ከጋጥሞም ከም ዝኽእል እንታይ ክግበር ይኽእል ምስ ግዜ ክረአ ዝኽእል እዩ ግን this is a very serious situation ኣይቢትካ በእግርኻ ከምዚ ኢሉ ከባቢኻ ክብከል ከሎ ብጣዕሚ እዩ ዘሕዝን So really in essence, a spill of ammonium nitrate fertilizer in the sea not only poses immediate risk of localized acidification and toxicity, but also has the potential to disrupt the delicate balance of marine ecosystems, leading to harmful algal blooms and impacting various species within the ecosystem. So this is clearly a very serious incident, but is there anything that can be done? Is there a way to clean the water or purify it or somehow limit the damage? So again, it's hard to tell because of that information, and that's why the immediate action that needs to be taken is to provide immediate access to the shipwreck site for an expert response team to assess the situation. So እንታይ ክግበር ከይኽእል ከምዚ እንድሕር ኮይኑ እዚ ሓደጋ ሽግር ክፈጥር ዝኽእል ኩነታት ንዛረብ እንተለና እንታይ ክግበር ይኽእል ነዚ ንምምካት ወይ ንምቕያር እንታይ ክግበር ይኽእል እናበለ እያ ትዛረብ ዘላ ብዓብዩ ብዙሕ ክግበር ዝኽእል ከምዘየለ እዩ ዝነግር ዘሎ ምክንያቱ እቲ ሲቹዌሽን መጀመርያ ብቐረባ መፂኻ ክትሪዮን ክትፈልጦን ኣለካ ድሕሪኡ እቲ ዝግበር ዝኽእል ክትገብሮ ትኽእል ብሓፈሻ ግን ኣብዚ ኩነታት እዚ ብዙሕ ነገር ክግበር ከምዘይክእል ኣብዚ እዋን እዚ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ሕጂ ክልተ ቪድዮታት ኣለዋኒ መጀመርያ ነዚያ ቪድዮ መንርአ ሓደ ተባዕ ፖለቲከኛ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ተመሪጹ ኣሎ ቅድሚኡ ግን እስከዚያ ከም መሰጋገር ንርአያ Men? No. Do we need men? No. No? We don't need short men. Do you need a man? No. Do you need a man? Oh, God. Do you need a man? No. Do we need men? እንታይ እንዝሕተታ ዘለዋ ደቂ ተባዕትዮ የድልዩና ዶ ኣብዚ ሕብረተሰብ ኣብ ሂወትሲ ደቂ ተባዕትዮ የድልዩና ዶ ይብለን ዘሎ ኩላተን ድማ ልክዕ ከምዘን ዝተማሃራ ኣየድልዩናን እዮም ዝብላ ዘለዋ ስለምንታይ ከምኡ እዮም ፅያ Why? Do we need men? No. No? Do we need men? We need men to make us stupid. Do we need men? Do we need men? Do women need men in this world? Do we need men? Wow. Why? Because we can be strong, independent women. Do we need men? Like, not necessarily, but like, if I can look at them, like, we need a man to look at. Do we need men? No! No, why? We do not need men! Why not? Why would I need men? Someone else that you don't get from a man. The only thing I can get from a man that I get anywhere else is dick. Okay. And I don't need dick. Do we need women? Yes. We do. Why? So እንታይ ንርኢ ኣለና መስለኩም እዚ ሕብረተሰብ እዚ ኦልሬዲ ፕሮግራምት ኮይኑ እዩ ንኽበላሾ ተርዲኹም ኣለኹም ምዕራባዊ ሕብረተሰብ እዚ ቫይረስ እዚ ናብ ደቂ ኣንስትዮና ናብ ሕብረተሰብና እንተይትዮ እሞ ኣኺልና እዩ ንሕናማ ምክንያቱ ጠቕላላ እቲ ሲስተም ናይ ምዕራባዊ ዓለም ንደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ክልተ ነንበይኖም ተፃረርቲ ሓይልታት ገይርዎም ኣምላኽ ንክልቲኦም ተመላላእቲ ኮይኖም ነቲ ደቂ ሰባት ቀፃልነት ናይ ሕብረተሰብ ንከውሕሱ ገይርዎም እዚ ምዕራባዊ ዓለም ግን እንታይ ገይርዎም ኣንፃር ሓድሕድ ከም ዝዋጉ ፀሊም ንፃዕዳ ከም ዝዋጋእ
قالنا سيتم دقنشيم زق تبعتي كم زباسو كم زي لهم تحري بروجرام تكونهم زعبي زالو بفلايتهم ما نشا نعشت من سياد دقنشيا والد اكستريم كم زي عينة ليفل يزلون الزخان تاي زمت قبر الشدة ما ونت كابزيز مات معناته أغلال لا تصلحنا دك تبعتي تلك قبر الشدة ميخا دك لزبيان سيم كخانا زغلا التمولاد مفراين دما شجر خون سلازي بروكن سوسايتي زبحال عبزيوم يزلو كابزيوم كنا مهاري بلان كنت انقع يزلنا اتزلنا كبرتاتنا يبهلنا انت حقبنا تراي دواصعنا زي خفلت خد كل لكم معربا عالم كل تزبلوه نعتاتهم ابي ابصحوا مال الريو كل تزمهرونا يا حبرتسب النبابره نبي ابصحوا مال نعن تاريخا كتهدم تراي زلك خاو زي تراينا ريكومنديشن نملس نالوك زي ترغيبهم ملسي here at George Galloway's campaign headquarters جورج جالوي حدا كابتوم نزي معربا عالم بزح زقاوم زنبري تبع بوليتيكانيا تمريج كم بحدش نبايتا انجليز تمليش. Did you just watch the Prime Minister's speech? I didn't watch it, but I understood the first part of it related to the Rochdale by-election. The Prime Minister has just said that your election of you to Parliament is beyond horrifying. What do you say to that? Well, I can understand how disappointed he is about the by-election. The Conservative Party, which is the government of the country, was crushed, not just by me, but by an independent candidate that no one had ever heard of before outside of Rochdale. So it was a disastrous night for the Conservatives and a disastrous night for Labour. I got more votes than Labour and the Conservatives and the Liberal Democrats, and the Reform pretty crushing rejection of the two-party system. So I understand why he's alarmed. I want you to address some of the specifics that the Prime Minister said about you this evening. He said that you backed Hezbollah. Is that true? I don't know what that means, backed Hezbollah. So the video زي بتعمي فايرال كوينا نيرا بتعمي اتي حزب زمرص مراحتي حزب زمرص مراح كويو ات برايم مينستر حزب يكون مرصو بايتو يكمرصو زغل سلازي حزب زمرص مراحي سلازي حزب نزي سبز سلازي مرزت برايم مينستر ريشي سوناك وصيو هاجرنا بحدغا قصات خيدالا زبل ايمرجنسي بريس كونفرنس كير نيرو سلازي ازاربيو بتعمي زغرم كنتاتنا رزالنا تي ديمقراسي زبحالون نابي قصهم زخيد زلو was formed and Israel occupied much of Lebanon right up to the Litani River, regularly bombing Beirut and so on. So I'm not sure what business that is of his, because you see they are a terrorist organization. Actually, they're part of the government of Lebanon, a country with which we have God. We're talking about little Rishi Sunak in the fag end of his saying this is God. We're talking about little now the Prime Minister is saying this is God. We're talking about little Rishi Sunak in the fag end of his prime ministership. Don't talk to me as if he's come down from the mount with tablets of stone. The things that he says. بزعبات برايم مينستر تي برايم مينستر كم زيلك برايم مينستر كم زيلك الوسي بزعبا ريشي سوناك ديكون كان زارب زلا بزعبو كم زاملاخ غير كاي تزاربني له انا حزب زمرصني سو حزب زمرص يلا سلازي I have zero respect to prime minister نابلي تريد زخونه زربا لعلو كل دما independent candidate ስለዝኾነ እቲ ናይ እስራኤል ሓይሊ ፍርህ ኣጋጥምዎ ኣሎ ፖለቲካ ይኸስር ስለዘሎ እዚ ድማ ኣብ ፓለስጢን ዘሎ ኣረዳዳ ንጹር እዩ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ህልቂት እያ ትፍፅም ዘላ ዝብል ተሪር መርገፅ ዘሎ ኢንፋክት ንመለስ ዜናዊ እውን ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣካይዳ ሓደ ካብቶም ብተሪር ቋንቋ ዝቃወም ዝነበረ ፖለቲከኛ እውን እዩ ብጣዕሚ ትብዓት ዘሎ ፖለቲከኛ are somehow meant to owe me. They may owe you, they don't owe me. A lot of people have just watched what the Prime Minister said. This is your opportunity to respond to what he said. He says that there are forces here at home trying to tear us apart. He is implying you are a divisive figure. You have run an election campaign that has tried to appeal, particularly, not entirely, to one section of the community. Who won the election? Me or Rishi Sunak? I've got the Democratic mandate here, not Rishi Sunak. He didn't even come second. He was lucky to come third. So don't put to me statements made by Rishi Sunak as if I'm supposed to be impressed by them. He don't impress me much. We at Sky have spent some time today on the streets of Rochdale, and there are people who say that they feel intimidated by people like you and the people that have supported you. I have just so ክሳዕ ክንደይ ካብቲ ህዝቢ ፍርህ ከም ዘለዎም ካብ ህዝቦም ክሳዕ ክንደይ ፍርህ ከም ዘለዎም ነቲ ምርጫታት ብምሉእ ብድሕሪ መጋረጃ በዓልካ እናሰዓርካ ትነብር እንተ ነርካ እቲ ሓቀኛ ኩነታት ምስ ኣጋጥመካ እንታይ ዓይነት ፍርህ ከም ዘጋጥመካ ኢና ንርኢ ዘለና. So we're going to finish now with quite few videos. The video viral ኮይና ነራ እስከስምዕዋ. What do you want to say about Macron's recent remarks on sending troops to Ukraine? Mr. Lavrov. እዚ ትሪእዎ ዘሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ራሽያ እዩ ሰርጌይ ላቭሮቭ ፕሬዚደንት ናይ ፈረንሳ ሰራዊት ናብ ራሽያ ክንሰድድ ናብ ዩክሬን ክንሰድድ ኢና ዝበሎስ እንታይ ስማዓካ ዝበለቶስ እናሰሓቐ ስሒቆሎም እዚኣ ኣይዶነ በብዙሕ ክትርጉማ ትኽእል ኢኻ ግን ኣበይ ዘሎ ሰራዊት ማለት እዩ እያ ትኸውን ኢሎም ብዙሓት ሼር ገብርዋ ነይሮም እዛ ቪድዮ እዚኣ ስለዚ
Listen now carefully. زيا قالك فالاكن سمينا نزل زلو كنت صبغت تقلصون سلو زغونت. NATO is defunct. NATO does not exist. NATO is under intensive care. EU does not exist. EU is under intensive care. Now, 30 years ago, when they decided to contain Russia, they felt that was a major threat for them. China was not considered a threat at the time. Now they know. They missed the point. They couldn't contain Russia. They will never contain Russia. Ukraine is a sacrifice. Ukraine is a price they have to pay. They will not pay it on their own. They will provide billions and billions. Even Oh God, I'm sure this Arabazi حمام رئيس خمس قبر اللهم نتم elite because number one كل زبرة زلو حكي ولا حنتزو السخية بلون حكم مخانو قنا يكون تزقر تبع كان زغت زارب مغالي rarely كم زير كات زرب بوتين نبعلو نزو كلنا فلتا خلو عبز قرباي كزارب الجميع because انتاي مالتيو إيرترا حيل مس أمريكا زوادر سلا زلوا ديو no إيرترا نتا أمريكا خد قبرت خل كل مسناخل سلا سقرتوي لك كم إيران بزح مسناخل وريدوا نعون سلا سقرتوي سلازي we have to be careful أتي تمعربا وعلم كساكن داي كل زبلو نيتو أب كما يكون تاتلون ريالنا evidence بزلوا فيديو مسألكم علىهم كاب عبيت scholars إيروبا حبرت نبعلو أكما يكون طبعون political crisis ساقاتي مولو نريلنا سلازي تزبلو كل to the point يوكرين دما مسوعتي أتخفيلها زلانة أجنداناتهم يلو بتخكر يوكرين عنيا حزبات فيو من سياتا معات هاليكو what for nothing شاتون billions print تجيرهم يبولو that's the reality صبغ زخانة قامقا قليت ولو and this is 2 years ago probably trillions to continue this war. And now we need to have the narrative straight. This is not war between Russia and Ukraine. This is declared war against Russia because Russia was the major threat at the time. Now they know that they can't dominate the whole world. They have to defeat Russia so that they hegemonize everything. No one should be their equal technologically. Militarily, they have to be superior. Economically, they have to control everything, grab every resource here and there. Technology under their control. That dream is no more. Now the fighting going in Ukraine, it's their battleground. That battleground is a sacrifice for them. And we need to put this straight on the record. Wow, it's really tough language. I mean, it is to the point you trying to you كمي غير كان زي كونتات زي نز حق كمي غير كاتغلصو سلامتاي تغلصو بتغرنيا صبو غيرو تزاريبو وين ኤርትራውያን እዛ ዓለም ደረጃ ስለ ተዛርበይ ስለዚ it's a very very important information ኣብታ ግዜትያ right now ቅድመ ዓመት ከተዛረበ እዚ ራሻ ከም ትዝድለ ትዕወት ኣይነበረትን ስለዚ you would doubt maybe he's wrong maybe ተጋጊሎ ገላትል ትኽልኻ ኣብ 24 ኮይንካ ክትሪኦ ከለኻ ግን ራሻ ደርዒማቶም ኣብ ያብፅሓቶም ኣላ already it's NATO ዝበሃል fake organization ምዃኑ ሓይል ከም ዘይብሉ ወላ ኤውሮፓ ዝበሃል ዝብሎ ዝነበረ ብምሉ ሕጂ ንኹሉ ሰብ ጋሕዲ ኮይኑ ኣሎ ክንደይ መዓልቲ ቪድዮ የምፃልኩም ኣለዋ ከመይ ዓይነት ክራይሲስ ከም ዘሎ በዓላቶም ካብቶም ፖለቲከኛታት ክመፅእ ከሎ ሶ ኩለንተን ዝብለን ዘሎ ሓቂ እዩ When a big meeting like this, Russia, Africa is held, people will have to come to a consensus. This is not war between Russia and Ukraine to me. And anyone who has a different explanation will have to tell me. This is war declared on Russia, but declared war for hegemony. The last 30 years, we have seen the details of the mechanism of this declared war. This last event is the final phase to me. It will end sometime. NATO will not get out of intensive care. EU will not get out of intensive care. These are systems that are crumbling. It's only a matter of time. And hope. Wow, that's really, really powerful. So again, كم زلكم زلوا التكونات تيجي كونات تيجي نراشا يكون نراشا قدامي تارجت أبت من قدام سلسلة لامبر تحيلي مني ورادرنا زدلي كان حمش شينا كان طفينا نحن هنا كل جزيتهم عبلل تخينا نخيد يتجايم سلزي راشا من قدام الله أبراشا زعل ما يكون راشا مزغمت على كوزك قصلي أنا تيجم جامجن إذا كونات تيجي ننوه قصلا يكلنيو مودعون معرابون أي ترفونيو سلزي at the end of the day كل عالم كنك حلو زلويو بزخ قصلا يكلنيو زجبروا عند عرب من جد ننوه من جد تقطع عزومهم بخمسة جن قصلا يكلني نبلة يوناتو سمعت هذا سمع زلو أقداسي زربا I present ساس أبراشا زنبري رجعي نفتح يباون أبيت أجندات كزربون كونسنسس سممع تغيرو نفس قمتي ولا إيرترا نشتي حقرينا وحودي عاقمنا بتعاقمنا جن كان بركت نغلينا نابليو أرجوز جبر لي لعلى عاقمو أي فكرني ويل لعلى عاقمو ما بساعتها تجبري نشتي عاقمنا بتعاقمنا دما
ክንዋሳእን ነቲ ለውጢ ንኽመፅእ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና እናበለ እዩ ዝዛረብ ናብ ካልእ ግዜ እቲ ናይ ራሽያ ኩነታት ከመይ ይመስል ምስ ናይ ኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ምስ ዓረብ ዘለዎ ኩነታት ፅንሒልና ክንሪአና ስለምንታይ ራሽያ ናብ ኤርትራ ዘይመፀት ክሳብ ሕጂ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ዘይገበረት እዚ እውን ክንሪኦ ኢና ስለምንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብ ካልእ ቪድዮ ክገልፆ ክፍትኒ ሕጂ ነዊሓ ስለ ዘላ ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ወትሩ ናትኩም ሰፖርት እናተማሕፀንኩ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ክንወዲና ምዝያ መልእኽቲ ክገድፈኩም ዓለምና ብኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ብብሎክቸይን ቴክኖሎጂ ከምኡውን ብሮቦታት ትሕንበበሉ ዘላ እንታይ ዓይነት መንገዲ ወይ ጉዕዞ እንተወሰድናዮ ዘዋፅአና ንዝብል ሕቶ ክሕግዝ ምንታል መጀመርያ ኣብ ሓንቲ ስራሕ ኣብ ሓደ ዓውዲ ሰርቲፊኬት ወይ ስራሕ ሒዘ ክነብር የምባል ጽቡቕ ውሳነ ኣይኮነን እንታይ ዳ መጀመርያ ነቲ ቴክኖሎጂ ዝሕንበበሉ ዘሎ ሓድሽ ሴክተርስ ኣብኡ ኢንቨስት ክንገብር ኣለና ብመንገዲ ስቶክ ማርኬት ከምኡውን ንበዓል ክሪፕቶ ከረንሲ ፈሊጥና ዝተውዒልና ክንጥቀመሎም ክንክእል ኣለና እዚ ዕድል እዚ ዝድገም ዕድል እውን ኣይኮነን ካልእ ድማ ነቲ ቴክኖሎጂ ከይወሓጠና ከሎ ክንመሃሮ ክንብገስ ኣለና እንታይ ዓውዲ ክንፈልጥ ኣለና እዚ ተማሂረ ቅድሚ ሕጂ ዘይኮነስ ከም ብሓድሽ ክንመሃር ክንብገስ ኣለና ንዑ ዝሕግዝ ፕሮግራማት ድማ ኣለና ኣትይኹም ራእይዎ ሕጉሰኩም ድማ ይኽእል እዩ ታንክ ዩ